Kasiti upol shagi Galatia kalanong kabahanriyo. Ko para banget wat lada lap yo ubriyo hakanu kuno kacing palat. Mapi ki bakan jaman sim to panbahapat yo bakumuta hakamen sim kacing jam nuon. Da kabakmi yalade yo ba an penshoy yameru. To yakit pi yakijingkit paralokhi. Te kumta pin ya pendep ya ka hukum Krist. Namalada unu-unuru umut baulong iyay pleng haba umlongi eiru eam usyukor yala dekan henry to uway po uway untunju yala kakamhi te anda kumta unyo ya kajingle kemen syapang yala dehi henry om syapang uway pat namar uway po uway unkit ya kajingkit laka jonghi to ay ba utaw wa syahi kay hakaktiin unya sam lem bat utaw wa hikay haki ki babhabaro wat sya ba unsyukor ya pi anam syukor yo blay nama ya ke ru ba ubri ubet ya katahi unyo odru naba uta wa bet hakado jong uhi nagataka do unyo od ya gabapud henry uta wa bet haumen siem na uta umen siem unyo od ya kajingem bam jukot te hakabale babha wat ai bangin man tachu namar hakaya babiang nginyo od lada ngim dadu borno kumtate habangi yo kalat babit tonginya 3 minut ya kababha haki beri baro henry kamtam hakita ki banaka kur kajingen hakmi de kitak bakrau kat no ngalatho api da kakti ka jongahi kat ki bakwa ban pau bha habar kado kita ki penbor ban od share yapi knang ba on omle ben yaki nakabenta ka ding fnau Krist namawat kita hi yaki bela od share kim sumar ya ka hukum henry ki yakwa ba on out share yapi knang bakin yo le thau buram hakado jongpi henry nga dalele nganam le thau buram henry tang hakata ding fna u Jesus Christ ubu tra jonga dau bala sanar fna ya ka perthai hanga bat ya nga haka perthai namar ka jing out share kamlong ru em lemne ka jing bam out share henry tang ka jing thau ba thammai ken te kat ki ban yat kat bakum kani ka rukom long ka jing suk haki bat ka jing isnei haki Israel jong ubleiken nadu menta manu menuru wat penjenjar ya nga namar nga ba ya kitak u Jisu balakan tha haka met jonga ka jing ai ka jong Jesus Christ ubu try jongi ai kan nong lem bat ka men sem jong pi ko para bangen amen.